ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯉꯣꯝ ꯄꯣꯔꯣꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯅ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯁꯤ ꯑꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯛꯄ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯈꯨꯄꯤꯛ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯗꯤ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯦꯡꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯨ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯡꯖꯜꯂꯒ ꯍꯥꯞꯄꯛꯑꯒ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ 1896 ꯗꯒꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯝꯃꯒ 19 ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎ ꯁꯤꯟꯅꯩꯅꯀꯥꯟꯗ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯐꯥꯔꯛꯄꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯄꯥꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ the root is very much important for the living of the trees ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯃꯔꯥꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕ that was 1896 ꯃꯔꯥ ꯇꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯦ aduna yam nuai is extremely happy to be here with all of you sharing to phangoi su yam nuai maham dai dam thamjaning gase aidi kana gumbada any lining lambi ma chatke na khaladi sengna chatpa chatwa ga topiu amen hallelujah praise the lord aigi by so to the drug carbar to the my ban bi no khoramadi sarungani amen good aigi isor to the pose huran ga mateng pang bi na lai khoramadi sarungani aigi lai to the nunti gi paisa yena wena logjage na khoramadi harawram ko aigi lai du no khoramadi no pi palon do no sisu hai se lai du ning bana si hai se sarasam satni masjid zukani hindu ki temple susani oi maite ki lai susani si loi to le de kari dino lai ningi ke do lai ningi chundra iru ya mu jarga bu so phanga di nga di lai nga ka phang de loi ni na mo ma di mi ta mo isin de le ni na ai ku sab tai cha lai ma di yong di ta tai phang ni lai na ma chundra ne ari nu bi ra ga han ne ing de ba mi adu mi me am de is de ba sa sa to ni na lai ga phang ta no na ti ba aduna we have different colors of the car, but the color of the meat is the white. Whether it may be Christian, whether it may be Buddhist, or Hindu, or Mayday, or Vaishnava, but color the same that is the white. Masagi minumsi, mi kanba, bukshen chao, chao pa. Adegi yamaro na peda nungsiba, adegi samdigi. Chima me amzi taslaga yawo lambi de chatum namdu ne koina lining baning is amen adune ba khwaidigi maru riba akoi krishniji ki poster yam wang su khai ne ada krishnji pura paka warga nimoda nungui kap pe tana jara phuna dikai khatu that is also among the Christian yes alto mohona de aina thaina kuire that was 1996 I think that yam chawri bi bam chale oda sing sa kre ke thau nu ya pula ni nu sina hum dok na wa ba ta no khum da ne ai se ara kulai ba ro ma thole nearly 200 kumba ai phara kui moina aduga chokri bhamina aduga hai mon direct edu lai no why you are trying to knock the door right now I know how to wonder. Nang so Christian na naman eh. Ay so Christian eh. I'm also Christian. Migi awana gi mating pangbalak ko say that is the Son of God. amen that's right I'm the Son of God. Mas tingi bandang say you are the Satan. Agar noi chanina I want the halazu. Kem tawai haplusu ngamoy. Tasing na tasal tawra ka di ay nangamni because I did like machani nang di Satan is. amen Ada kidi as wadai was di sabu toro e sata. Puzu protegen protego. Sabi the. To hari. Sabu do za ko da habdi
akwai da hai da dike da wai lai no hai ba di nga thong ba chaw hawai hai ba ni da ngasi di hawai thong ba sa ni do hai oi no alaga sa ka ga bisari ko si lai gi masada ka nam theng na bonte that's a thing ko aduna aina thamning di ani khami lai sining li ge hai di maram piu na tar di topiu please maram di pithibhi sida koi manipur da india da yam nungai ba nusi chana ba por ko do ngamna gi khwadi gi chaw lambi se aseng dharma du ne any type of dharma problem not the ani shi ba ma ga ina hiding sina mi na live ning se ba mi na dharma chacha ba da ke do wi sawiru ne bo india is secularism 42nd amendment se ma kanda hanadi we the people of India having sworn to resolve India is constitute sovereign democratic republic haram badagi secularism and the socialism jawine secularism means the state should not have their own official religion have them why they are talking about the Hindu why they are talking about the Buddhist why they are talking about the any religion ke da bahai dino each of the rulers this is secularism mana chatting ba maikaida chacha ba oishino because apa do khwaidagi khanbada freedom of religion guys it's very important right now adu sira aduga phate hai no ma di pharaga aina di ke do phai khamoi doino aina phate na khanga ma ke do khamoi doino aina khamo bodu ma ke do hai doino aina phai khamo ma na phate kari hai no ma ne mane kya men singe see each of the individual they have to understand this ai sisu ani siboina thamingi lesson jarakada aina haijening ba ma laiye koi gi yam loina ai koi loina makse we have to understand the values of life and the values of time go on kunsi uncountable numbers of the people who are born and that is the natural process but according to the yoga on the table we were not there machine tingam da po kilmi me am jindu sira po to do ko yode and the poe you have got only one ticket to come on earth sidagi sira da am halaro this is unreturnable journey amtani po to ise ko amtani po ko sida I have to do something for the country I have to do something for the state I have to do something for my people is it see can be favor each of the individual who belongs to various religion masi kan daga di adusu dharma chapa minate that is a part of the religion ai admaina thamjeningi aduga amana matam gi values understand of sever ngarang do halawra punsi ko even today's morning never backs again and the pdb the quite chocolate creams are the am jing the quite the dharma the chapada amador pdb ko me am na international when christianity ke pamise each of the Christian people they understand the values of life and the values of time Christian ki program to buda umma panda uni aga mapon makhaida ma batara do bose this is only the my Christian people it is very sorry ka aduna aina matamgi values ki kitang hajaram ke मैं आपके कोकले view please go say chahi magi values kana khange da parikha phelo bangan khange ei mamang say do lage pau de na madana sahi magi values khange ba ko aduga thamgi values na kana khange da masapi na poktraba nupi say trama kula concept or thari sam na phalaba thani pan the miscast or thama pan sur ma dama hingdoi ni dana oh tham tan chondar ma di sadu hingdam ni tham tan chondar ma dina tha se mana solar kap se mahadana thagi values khange amen sayon gi values inga kana khange da weekly magazine ku thob duna ne last week dana magazine ku thob da se masjid na khange no gi values na kana khange da jail da ba prisoner hayeng dinang pharsi to ne order la ko mi da ne no gi values khange hayeng ba de ma pharsi to ne
sida magi nongmagi value je ko aduga pungmagi value sina kana na khange da train miss to bami na khange askidam na khana laksar madi ko pung khane na aduga minute amagi value sina kana na khange da accident to bami khange minute na chungai thobari ko thara ko ga second amagi value sina kana na khange da Olympic da 100 meter race da runner sab tabun padu na khange ole khalamadi aina gold logadan ko taile khalamadi na loina maksibu matam kawai ko si matam jima please patana ngana chapa kunai moisi krishna moisi adu punsi je masi understand da ba mi moisi thank you very much